Lotshani bakwethu, igama lami nginguVusinanasi Sikhosana, umtloli, umvezi, umncophisi, umfundisi begodu umgadangisi wemidlalo namkha amadrama. Ngiyanamukela isifundo sethu esithi Tlola noVusinanasi Sikhosana. Umdlalo womoya kumele ube nento oyitlolako esibiza ukuthi it's a story plan. Mhlambe ngaba mhlahlandlela or ngaba mhlambe amano ukuthi ukutlola njani. Kokuthoma kumele utlole isihunyezo namkhana isummary, uchaze ukuthi indaba yakho yokukhamba njani namkhana udembe kancane ngendaba ukuthi indaba mikhuluma ngesokana elafuna ukuthatha umntazana ekubeni umntazana lo bekade yabekelwe ukuthathwa inkosi. Sitshijile sikhona. Sele uqedile ukutlola namkhana ukuhlela ukuthi indaba yakho ikhuluma ngani. Kwesibili kumele ukhulume ngabalingisi. Kubalekile ukuthi ukwazi ukuthi usivezele ukuthi abalingisi bakho bobani, uveze ukuthi umlingisi osongo ubani, uveze iminyaka ukuthi leminyaka ingangani, uveze ukuthi ukhuluma lephi ilimi nangaba kusingele ilimi elihlukileko, uveze nokuthi imihwa yakhe injani, uziphatha njani, umuntu obukhali kodwana athi abukhali njalo athanda abantu namkhana umuntu othanda abantu akasibukhali, unehliziyo ehle, umoya wakhe uphasi. Ngamagama kumele usivezele begodu ubuye usivezele ukuthi umlingisi wakho into emhlagisa kakhulu yini. Ngamagama sibiza ukuthi character breakdown. Kubalekile ukuthi na utlolako uyitlole ngendlela ibonakalako, utsho ukuthi umlingisi lo ngubani, udlala indima yiphi, uneminyaka engangani, uhlobene nobani, imraro wakhe yini begodu uziphatha njani. Nangabe umuntu onehliziyo ehle uyatsho ukuthi unehliziyo ehle, nangabe umuntu obukhali uyatsho ukuthi ubukhali, njalo njalo. Sele uqedile-ke ukutlola isihunyezo sakho ngendaba oyitlola, utlola ngabalingisi bakho ku-character breakdown, bese kusulapho khona-ke ungatlola izehlakalo ukuthi indaba yakho ithoma kuphi yakuphi igcina njani. Akhe siyenze mbukeli, siyenze practical, siyenze bunqopha ukhona ukuyibona ukuthi itlolwa njani. Asifunde. Okay, siyathokoza. Njengoba ngithembisile ukuthi esifundweni bandulo sethu sizokuba nehlelo la sokubonisa khona namkhana sokutshengisa khona ukuthi kutlolwa njani lokhana kutlolwako. Ngalesi sikhathi sizokutlola ukuhlela umdlalo womoya. Ukuhlela umdlalo womoya. Ukuhlela umdlalo womoya ukwenza amano ukuhlela izinto zakho ukuthi lokho nasele uthoma ukuhlela, ukutlola iscript sakho ungatholi uhlangahlangena. Kubalekile ukuthi kokuthoma uzitlole njengomtloli, umtloli bese uyatsho ukuthi ngubani ibizo lakho nesibongo. Isihloko utlola ngaso mhlambe nangabe awukabe usazi namkhana awukabe ukuthola esinye iduze, ungasubhale into ongayikhumbula. Mhlambe ungabhala project 1 or ungabhala volume 1 sekuphuma kuwe. Bese-ke ungakhohlwa ukutlola umongondaba. Umongondaba ukusiza ukuthi ngaso sonke isikhathi ukhumbule ukuthi indaba yakho oyitlolako namkhana umdlalo otlolako ukhambela kuphi umongondaba. Ngamanye amagama ukula uveza khona ukuthi kaningi izinto ezivelako ngiziphi ngaphasi komongondaba wakho. Isihunyezo, akhe siqale ngesihunyezo. Umdlalo okhona kimi nje emkhumbulweni ngikhumbule ukuthi ngingawusebenzisa umdlalo okhuluma ngomntazana uBenzi. uBenzi lo ngwakwaSikhosana, ukhulele ekhaba omkhulu kwaMalimakhe, bekade angasazi isibongo sakhe. Okwanje uthena kathola isibongo sakhe, watholakala ukuthi isibongo sakhe ngiwakwaMahlangu. Ngaleso sikhathi leso uhlekisana nesokana la kwaMahlangu elinguVusumuzi. uVusumuzi uswaphelise ahlukene noBenzi ngoba acabanga ukuthi uBenzi bengenza ngamabomu ngendaba yesibongo. Okwanje uVusumuzi unentombi etsha ahlala naye uNcema Masilela. Umraro omkhulu okhona ukuthi uNcema ukuthi uBenzi Sikhosana uzithwele umntwana kabani kaVusi Mahlangu. Ngalesi sikhathi ke uBenzi ufuna ukutshela uVusi ukuthi uzithwele kodwana akathola ithuba kuhle ngoba
uVusimuzi akasafuna ukukhulumisana no noBenzi. Akhe sihlole phasi. Asithi umdlalo lo ukhuluma ngomntazana wakwaSkhosana uBenzi ohlala eSiboko. Isiboko ligama lendawo bakwethu. Ngenyanga ephelileko wathola ukuthi isibongo sakhe sengazi ngewakwaMahlangu. Bekanesokana uVusimuzi Mahlangu. Bekanesokana uVusimuzi Mahlangu. Okwanje sele banenyanga bahlukene ngonobangela wesibongo. uBenzi uzithole ukuthi ngewakwaMahlangu begodu uhlekisana nesokana lakwaMahlangu bahlukene kodwana ngalesi isikhathi uVusimuzi Mahlangu uthandana noNcema Masilela, intombakhe etja. Umraro omkhulu ukuthi uBenzi ufuna ukutshela uVusimuzi bona uzithwele, bona uVusimuzi akafuni ukukhuluma naye begodu noNcema wenza isiqiniseko sokuthi abatholi ithuba lokukhuluma. Nakho umdlalo esokutlola ngawo-ke siyathola ukuthi la emdlalweni wethu kunomntazana wakwaSkhosana ibizo lakhe nguBenzi. uBenzi lo ngwakwaSkhosana uhlala kuphi? Uhlala eSiboko. ESiboko igama lendawo ligama lendawo engizithile yona eSiboko. Siyathola ukuthi yangepheleleko uBenzi uthole ukuthi isibongo sakhe ngewakwaMahlangu, ekubeni kutholakala ukuthi unesokana athandana nalo elinguVusi Mahlangu. Okwanje sebanenyanga bahlukene ngebanga lesibongo. uVusimuzi Mahlangu nje sekathole intombi etja uNcema Masilela intombakhe etja. Umraro okhona ukuthi uBenzi ufuna ukutshela uVusi ukuthi uzithwele kodwana akakghoni ngoba uVusi akafuni ukukhuluma naye begodu okunye okubudisi ukuthi noNcema uyalwa ukuthi bangatholi ithuba lokuthi bakhulumisane bazwane. Sesinabalingisi abathathu la abavelileko, sinoBenzi Skhosana, sinoVusimuzi Mahlangu, sinoNcema wakwaMasilela. Sicedile ngokutlola, sesiyazi ukuthi umdlalo wethu ukhuluma ngani. Into ebalulekile kumele sihlole ngayo
abalingisi. Kumele sihlole ngabalingisi, enze i-character breakdown, siveze ukuthi abalingisi bethu bobani begodu bajame njani. Number one, umlingisi wokuthoma esikhuluma ngaye namkhana kumbuye ikutana kumlingisi onomraro. Endabeni le siyathola ukuthi uBenzi nguye onomraro. Umraro kaBenzi ukuthi uzithwele umntwana kaVusimuzi begodu ufuna ukukhuluma noVusimuzi kodwana akakghoni ngoba uVusimuzi akasamthembi begodu noNcema akasamthembi or uNcema akafuna ukudedeza wakhe. Asithi nje ngokufitjhani ikutana kilo mdlalo nguBenzi ngoba nguye nomraro. Umraro wakho ukuthi atshele uVusimuzi ukuthi unomraro kodwana akakhoni ukumtshela uVusimuzi ukuthi unomraro ngoba kunembangi la. Imbangi nguNcema begodu kwesibili imbangi isimo ubujamo obuvelako bokuthi abasamthembi uBenzi. SinoBenzi Sikhosana, uBenzi Sikhosana uneminyaka ema-25, uhlala Esiboko. Usebenza esitolo esithengisa ukudla. Ukhulele kwamalumakhe kwaSikhosana. Unenhliziyo ehle, uthanda ukuba yedwa, uthanda ukuhleka begodu uthanda ukusebenza kanye nokufunda. Kubani-ke lo? kuBenzi. Ngamagama lokha nawutlola ngomlingisi kumele umhlathulule ukuthi unjani umlingisi wokuthoma, iminyaka yakhe nokuthi unjani. Asiveze ukuthi mfitjhani, uyakhanya ngombala, uthanda uthanda isondo. Ya, siqedile ngoBenzi, asikhulume ngoVusimuzi. Vusimuzi Mahlangu ne. uVusimuzi Mahlangu umlingisi onjani? Uneminyaka ngibanga nesikhathi ema-27, uhlala Esiboko, usebenza emnyangweni wezefundo esifundeni seMpumalanga. uVusimuzi uthanda ubumnandi, uthanda ukusela utshwala, ukubukisa ngemodere, ukudemba nabangani begodu uthanda isikhethu isiNdebele. Okunye okuqakathekile ukuthi kumele simveze mude, unzinyana begodu unehliziyo encane. Ya, unehliziyo encane, uthanda abantazana begodu uthanda ibholo. Yes, ya.
Umlingisi wethu wesithathu nguNcema Masilela. Ncema Masilela uneminyaka ema-20 kuphela. uhlala bathi kuphi la, uhlala eSiboko. Ufunda e-University ePitori. Uthanda ukusela utshwala, uthanda ubumnandi, unomntwana begodu uthanda ukulwa. Mudenyana, uyakhanya ngombala, uthanda ukubukisa begodu uhloye ubenzi. Ya, sesinabalingisi-ke mbukeli la, uyabona-ke sinabalingisi bethu bathathu. Sizamile ukubahlathululela ukuthi bobani baneminyaka engaki njalo njalo. Nangabe utlola umdlalo wakho kumele abalingisi bakho ubahlathulule, kodwana ungahlathulula khulukhulu izinto obona ukuthi zicakathekile ukuthi zingavela endabeni oyoyitlola namkhana emdlalweni oyowutlola. Okwanje bakwethu asibambeni la, nasisuka la sikhambeni sokukhuluma nge-script. Nasi sesinomniningwano, siyazi ukuthi sifuna ukutlola ngani begodu siyazi ukuthi kunabalingisi. Akhe sinabanaba sitlole izehlakalo, izehlakalo. Nasikhuluma ngezehlakalo sikhuluma ngezinto ezenzekako endabeni nayithomako ne. Ngaphakathi kwezehlakalo zethu siyokutlola isiqephu ngasinye, sisihlathulule ukuthi yokwenzekani. Asithi isiqephu sokuthoma, isiqephu 1 sothola ingaphakathi kwesiqephu. Nasithomako isiqephu ngamagama kumele sihlathulule ukuthi kokwenzekani ukuthoma isiqephu. Isiqephu number 1 nasithomako asithi sithi number 1 sibona uVusimuzi ukhuluma nobani, ukhuluma noNcema, bathabile, bakhuluma ngethando labo. Isinokuthoma nayiphelako isini leyo sibona uBenzi ukhuluma yedwa, ubuya kwadorhodere uthole imiphumela emtshela bona uzithwele, u-pregnant. Uthola ukhuluma yedwa-ke la. Ngamagama ikundla yokuthoma ngile, ikundla yesibili ngile evezako ukuthi uBenzi ukhuluma yedwa. Ikundla yesithathu sithola uVusimuzi usesitolo uqeda ukuthenga, kuvela uBenzi ubawa ukukhuluma naye, kodwana uVusimuzi uyala. Nakalako singena ekundleni lesine sithola uVusimuzi ukhuluma noNcema ngomtato umdembela okwenzeke emini hlangana naye emini hlangana naye noBenzi. uVusi wenzani, ucocela uNcema ukuthi benganoBenzi, uBenzi bekafuna njalo njalo. Emaswapheleni ekundleni yesihlanu
sithola uncema ukhulumisana nobenzi ngezenzo zokuzama ukukhuluma noVusimuzi. Ya, amagama sesinenkundla ezihlanu ngamagama sinama-sin ayi-5. Sesiyazi ukuthi lokhu nasithoma ukuhlola isini yokuthoma namkhana inkundla yokuthoma kuvela uVusimuzi ukhuluma noNcema. Kusini namkhana kunkundla yesibili sibona ubenzi ukhuluma yedwa. Ngamagama ubenzi uyasivezela ukuthi ubuya kwadorhodera uthole imiphumela emtshela bona uzithwele. Ekundleni yesithathu sithola uVusimuzi usesitolo uceda ukuthenga kuvela ubenzi. Ubenzi ubawa ukukhuluma naye kodwana uVusi uyala akafuna ukukhuluma naye. Inkundla yesine sithola uVusimuzi ukhuluma noNcema ngomtato umdembela okwenzekile emini ihlangana naye nobenzi. Ngamagama uyamxoxela ukuthi ubenzi umjamisile esitolo njani njani. Inkundla yesihlanu sithola uNcema yokukhulumisana nobenzi ngezenzo zokuzama ukukhuluma noVusi. Ngamagama uNcema lo uyokulwa ukuthi ubenzi lokuba yini afuna ukukhuluma noVusimuzi, yini into engakafuni ukukhuluma naye. Sesiyazi-ke sesinamano kuhle ukuthi sokuhlola ngani isicephu sethu sokuthoma singayithatha into lesiyijugulule siyibeke ihlale ngokwemitsho, singayihlalisa ngokwemitsho. Nawuhlole ngale ndlela noma ungahlola kancane mhlambe uhlole ugcine la, uhlole lokhu kuphela namhlanje, kusasa la ubuyako uyokuhlabela phambili uhlola sowuyazi ukuthi kumele uhlole uye phambili. Okay, babukeli okwanje asibambeni la sikhambe sokuhlola iscript sisebenzise imininingwane le esinayo abalingisi bethu abathathu. Asenze so, akhe ngiveze ngaphansi kwesingeniso into engikhulume ngayo lapha ukuthi isingeniso ngaphansi kwesingeniso sithola ini? Abalingisi abalingisi sinobenzi, sinobani kodwa, sinobenzi, sinoVusimuzi begodu sinoVusimuzi begodu nobani? noNcema. Okay, balingisi indawo esidlalela kiyo sesiboko, ya siboko. Okwesithathu sithola ini? Umraro ukuthini? Uzithwele ubenzi. Into esingakayitholi la yini? Isikhathi. Kodwana konke okunye kuvelile isikhathi okwanje asikabi ukuvela ukuthi isikhathi senzeka ngasiphi isikhathi. Nawenza amano bakwethu namkhana uhlela into zakho ungakhohlwa ukutjheja amaphuzu la aqakathekile ukuthi lokha nasihlolako sazi. Kokuthoma uhlola isirhunyezo sakho ukuthi umdlalo uphathelene nani. Kwesibili abalingisi abavelako kusirhunyezo sakho angisho siyabona ukuthi isirhunyezo ngemva kwesirhunyezo abalingisi bonke abavelako esirhunyezweni sakho sifuna ubabona nababonakala kubobani. Bese-ke isicephu sakho sokuthoma iinkundla zakho ma-act or amasini akho la uyawahlola ukuthi ubonakale kuhle ukuthi umdlalo khona usuka la uza la njalo njalo. Okwanje asikhambeni khe sokuhlola ukuthi ingabe ihlolwa njani, uscript sakho sihlolwa njani. Siyathokoza bakwethu okhuluma ngoVusi Nanasi Sikhosana kusifundo bandulo xola noVusi Nanasi. Ngalesi sikhathi-ke sizokuhlola bunqopha sihlole iscript sibone ukuthi iscript sihlolwa njani.
Ngaphambi kokubona sithome sihlole kubalulekile ukuthi sithome senze i-setup silungise namkhana sihlele ukuthi izinto zizijame njani. Kokuthoma kumele uveze